आरो जोंनो फोरमाय थाम खनायारि सावरायनाया ओरैसो जायो गोसोम गोसोम गस्ला गानना थांनांगोन ना गुफुर गुफुर गस्ला गानना थांनांगो थाम खनायारि सावरायनायाव जौ लोंना थांनांगो ना अमा बेदर जाना थांनांगो जोंनो बुजाय लेखा लाना थांनांगो ना कलम लाना थांनांगो थाम खनायाव थांनानै थांग्रोमोना जोलायहैनांगो ना गोबालायहैनांगो जोंनो फोरमाय नङा होमबा बिथांमोनाथ' बिराद एक्सपार्ट थाम खनायारि सावरायनायाव जोंनो बुजाय दायो जों मानगोनां रायजोफोर दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा एक्स एनडिबिफ्रा दिनै जोबथे साननिफ्राय उदां जाबाय स' लोगोसे जोंहा थांनाय 5 बोसोर इउ पिपल सरकार सालायनाय समाव प्रमद बर' सारनि दैदेननाय इउ पिपलआ एक्स एनडिबि आदामोनखौ जोबथे साननिफ्राय उदां खालामनो हायाखैमोन नाथाय दिनै बिपिएफआ सरकाराव फैनाय लोगो लोगो हाग्रामा महिला साननि दैदेननाय बिपिएफ सरकारा साननैसोनि गेजेरावनो बा दान मोननैनि गेजेरावनो दिनै एक्स एनडिबिफोरखौहाय जोबथे साननिफ्राय उदां खालामनानै होबाय आरो जों आसा खालामदों जा एनडिबिनि दैदेनगिरि रन्जन दैमारि सारखौ गोख्रैनो उदां खालामगोन होननानै दा जेखियानो जाथों मानो रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन प्रमद बर' सारा हाग्रामा महिलार सारखौ मा सोंथि खालामदोंमोन बिनि सायावनो हाग्रामा महिलार सारा रिप्लाइ खालामनानै होबाय बेफोर गासै भिडिअ क्लिपखौ आङो स्क्रिनाव होबाय स' नोंथांमोना स्टेप बाय स्टेप नायग्रोदो दिनै लिंहरो गाबोन लिंहरो दा हराव लिंहरो समफोर फुङाव लिंहरो एनि टाइम जों थांगोन क'क्राझाराव रायलायो बाक्सायाव रायलायो उदालगुरियाव रायलायो आसामाव रायलायो फरेनाव रायलायो जों थांगोन आरो जोंनो फोरमाय थाम खनायारि सावरायनाया ओरैसो जायो गोसोम गोसोम गस्ला गानना थांनांगोन ना गुफुर गुफुर गस्ला गानना थांनांगो थाम खनायारि सावरायनायाव जौ लोंना थांनांगो ना अमा बेदर जाना थांनांगो जोंनो बुजाय लेखा लाना थांनांगो ना कलम लाना थांनांगो थाम खनायाव थांनानै थांग्रोमोना जोलायहैनांगो ना गोबालायहैनांगो जोंनो फोरमाय नङा होमबा बिथांमोनाथ' बिराद एक्सपार्ट थाम खनायारि सावरायनायाव जोंनो बुजाय दायो जों আজি হল 6 পিস একর্ড ডে 6 বছর হয়ে গল এটুকে আমি বিটিসি গভর্নমেন্ট হিসাবে বড় সমাজৰ যিমান দল সংগঠন আছে আৰু সেক্ৰেটাৰী সকল আছে বড়ো পিস একৰ্ডৰ যেনেকে আপসু যেনেকে এনডিএফবি আৰু বিটিসি বাহিৰত থকা আমাৰ বিকেডব্লিউচি যিমান লিডাৰ্ছ আছে বা কৰ্মকৰ্তাসকল আছে সকলোকে আমি ইনভাইট কৰি পেলাই আজি বিটিসি গভৰ্নমেণ্টে 6 যেটো পিস একৰ্ড 2020-27 সেইটো আমি অবজাৰ্ভ কৰিছোঁ আৰু ইয়াত আমি অলপ আমাৰ হেমন্ত নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া ৰিটায়াৰ্ড IAS আৰু আমাৰ কোকৰাঝাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ আমাৰ প্ৰিন্সিপাল VC আমাৰ গণেশ ৱাৰী ডাঙৰীয়াকো আমি মাতিছোঁ আৰু বড়ো সাহিত্য সভা ওমেন জাষ্টিছ ফৰাম মুঠতে বড়ো সমাজৰ যিমান দল সংগঠন আছে চবকে মাতিছোঁ আমি সন্মান দিছোঁ আৰু এই একৰ্ডটো কেনেকৈ হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ কি দফা ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হৈছে হোৱা নাই আৰু আমাৰ দায়িত্ব কি বড়ো সমাজ হিচাপে জাতিটো কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব লাগে এইবিলাক গোটেই বিষয় লৈ আমি আলোচনা কৰিছোঁ বিশেষ কৰি যেনিবা আজি 3 টাইম একৰ্ড হৈ গ'ল আমাৰ বড়ো অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লগত তো 3 টাইম একৰ্ডৰ পিছত এই বিটিসি অঞ্চলৰ কিমান উন্নতি হৈছে হোৱা নাই বা উন্নতি যদি কৰিব লাগে ইয়াৰ কি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ প্ৰয়োজন বা কি ইনভেষ্টমেণ্টৰ প্ৰয়োজন এইবিলাক গোটেই কথা আমি আলোচনা কৰিছোঁ নিশ্চয় আমি যেহেতু আমি এতিয়া বিটিসি চৰকাৰৰ দায়িত্বত আছে সেই হিচাপে মই কৈছোঁ যে যিমান পাৰে মই এনডিএফবিৰ চুক্তিৰ যিটো দফা বা আপচুৰ লগত আপচু এনডিএফবি আৰু বিকেডব্লিউচিৰ লগত যিটো চুক্তি হৈছিল ইয়াৰ দফাবিলাক মই চাই পেলাই ইমপ্লিমেণ্ট কৰাটো যিহেতু চৰকাৰৰ দায়িত্ব সেই হিচাপে মই কৈছোঁ যে মই আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত এপ্ৰ'চ কৰিম আপোনালোকৰ যিখিনি দফা ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাই বা আৰু যদি সময় দিয়ে তেতিয়া আৰু গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াক আমি এপ্ৰ'চ কৰিম এইবিলাক কথা মই ৰাইজৰ ওচৰত মই সেইটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে মই যিমান পাৰে সোনকালে এইখিনি ক্লজ বাই ক্লজ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে মই দায়িত্ব ল'ম বুলি মই কথা দিছোঁ যেহেতু ইয়াত কৰিব নোৱাৰা ডাঙৰ কিবা নাই দফা নাই বিকেডব্লিউচি ইলেকশ্যন হ'ব লাগে
সমষ্টি বনাব লাগে আৰু BKWC যিটো এলোকেশ্যন ইয়াৰলি এলোকেশ্যন এইটো বহুত কম এইবিলাক আলোচনা কৰিছে আৰু আমাৰ ৰঞ্জন দৈমাৰীৰ কথা কৈছে আৰু LDFBৰ ৰিহাবিলিটেশ্যনৰ কথা কৈছে আৰু একৰ্ডৰ কিছুমান NXRৰ বহুত ভাল ভাল কিছুমান দফা ক্লজ আছে সেইবিলাক ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰিব লাগে এইবিলাক আলোচনা হৈছে তো সেইখিনি কথা মুঠতে মই চৰকাৰৰ যিহেতু দায়িত্বত আছে মই চেষ্টা কৰি যাম अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना नुबाय खोनाबाय बुजिबाय दा नोंथांमोना बिनि बेलायाव मा कमेन्ट खालामो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरसे नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै जों बयबो रायजो राजाफ्रा बुजिलायनो हायो अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब